Dobar večer, dame i gospodo, i dobrodošli u Marinu Frapu, jednu od najljepših marina uopće u Europi, koja već 11 godina za redom je domaćin. Miss Adriatic Europe, jedan od najtraženijih izbora ljepote uopće u Europi. Eto, hvala lijepa i hvala što ste došli. Dobro večer, lijepo vas je vidjeti ovdje, kaže Ana, u najljepšoj marini na svijetu, uistinu je to tako. Večera ćemo se zabavljati u izboru za Miss Adriatic Europe, za Miss Mediterana. 15 sjajnih, zgodnih, lijepih djevojaka iz nekoliko mediteranskih zemalja ćete večeras upoznati. A s obzirom da smo u špici turističke sezone, kako je centar turizma večeras ovdje upravo u prekrasnoj marini Frapa, jasno da ćemo naše poštovane i drage goste pozdraviti na nekoliko europskih jezika. Za to je večeras zadužen moj kolega Ivo. Dobro, nećemo baš na nekoliko, evo na dva bit će dovoljno, ja mislim, jer su nam ipak najčešći gosti iz tih zemalja. Pa recimo samo za početak kratko. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the competition of Miss Adriatic Europe 2012. Tonight we will choose among all these beautiful girls, just the only one, the most beautiful one, that will take this role to become a new Miss Adriatic Europe 2012. Buonasera cari ospiti, benvenuti a questa competizione dei Miss Adriatico Europe 2012, dove tra tutte le ragazze sceglieremo stasera la più bella, che assolutamente ci presenterà tutta la bellezza del Miss Adriatic 2012 dell'Europa. Grazie. I ja sam ostala Ovo je fascinirana. malo zapljeskati, ali jasno, bravo Eva, svaka čast. A mi možemo pogledati naše djevojke, večeras ćemo se prezentirati ovako da ih malo i vizualno na početku upoznate u sponsorskim majicama, koga drugo nego prekrasne Marine Frapa. Went from Mr. 305 to Mr. Worldwide. So international. You can't catch me, boy. I'm overseas at about 100 G for show. Don't test me, boy. Cause I rap with the best for show. 305 to the death of me. Cremate my body, let the ocean have what's left of me. But for now, forget about that. Blow the whistle, baby, you the referee. You put it down, New York City. I never sleep while like Los Angeles. I'm spinning sleep, hard love in my head. I feel the need, girl, it's international love. It's international love. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata. Me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Gustavo Lima. Da linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña. Dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Dajte malo pljeska, molim vas, pa stvarno su to zaslužili. Odlično, ali
Vi ćete ih večeras upoznati kroz nekoliko modnih večernjih izlaza. Jasno da naši žiri, koji ćemo poznati nešto kasnije, će budnim okom pratiti djevojke. Zahvalila Bigoru Cukrovu, naravno, i gospođi Pauli Jusić, a posebno gospodinu Kemalu Montenu iz nekih osobnih emotivnih razloga, gospodin je legenda. Večeras ste vidjeli 15 djevojaka i samo jedna od njih će ući u legendu, a koja? To će odlučiti naš stručni ocjenjivački sud, kojeg evo ovom prilikom ćemo vam i predstaviti ga. Naravno, upoznat ćemo sve one koji će davati odluku zapravo o tome koja će djevojka ponijeti tu laskavu titulu. I kao što su oni pjevali u ovoj pjesmi, da je bilo sreće, nešto bi se dogodilo. Moguće da će to poneka djevojka večeras reći za sebe, da je bilo sreće, ja bih postala mis, a jedna će zasigurno reći ja sam imala sreće i postala sam mis. Evo ljudi koji će odlučiti o tome. S nama večeras je jedna od članica žirija, molim vas pozdravite, Jelena Katarina Kapa, Miss Mediterana 2010. godine. Adrian Mrijar, predstavnik Harmonije. Moja draga i lijepa prijateljica Lenka Gospodnetić, novinarka Slobodne Dalmacije. Tomislav Gudeljević, Feroterm, koje gospodina nema, pa idemo dalje. Gospodin Josip Juričev iz Metroa. Predivna mlada dama Marijana Koštić, kraljica Hrvatske 96. Evo, mene je dopala i čast da predstavim Donu Teju Pašalić, vlasnicu Marine Frape. S nama je i gospodin Frane Bijuk iz Jafre. S nama je i Nud Tirok, poznati umjetnik iz Austrije, točnije iz Beča. Njegovi radovi se mogu vidjeti, oni su izloženi tu u Marini Frapi. Riječ je o podvodnoj zmajevoj špilji i sidru. A tu je i s nama gospodin Petar Škaro, direktor Poliklinike Leptir. Gospodin Arjan Radan, direktor Fashion Week Sarajeva. S nama je i jedna dama, Petra Mandić iz Bakoma. Evo, dopala me ta čast da predstavim i gospodina Ryan J. Owensa, nice guy, sorry, američki odbojkaš. A s nama je i gospodin Ante Šimundić, frizer, inače predstavnik Akademije Paul Michel, sorry. Ok, idemo dalje. Evo, malo smo sa plesom i pjesmom zagrijali atmosferu pred nastup naših 15 djevojaka iz nekoliko mediteranskih zemalja. Još ćemo malo pljeskati, dame i gospodo. Na samom početku bili ste vidjeli dvije šarmantne, sjajne plesačice, trbušne plesačice, članice plesne skupine Dolce Vita iz Splita, pa ih pozdravite malo pljeskom. A i večeras je prisutan Hajduk. Jesu izgubile, ali idu dalje. S nama je, provjerili smo dobro, najstariji trenutno igrač splitskog Hajduka, Mario Maloča, sa svojom suprugom. Dajte njemu malo podrške, treba će sa protiv Intera, je li tako, Ana? Da. Dobro, što ćemo sad vidjeti? Sada slijede djevojke koje će se predstaviti u kreacijama Amele Radan. To je jedna od kolekcija brenda AR koju potpisuje Arjan Radan. Kolekcija je napravljena od svile i svaki model je slikan rukom te ostaje dosljedan punom krugu koji je od početka pečat njegovog rada te iznimno prepoznatljivog stila. Ja i Deni ćemo sad malo pomaknuti, moramo dati prostora konačno i djevojkama koje će nam se predstaviti i svojim rednim brojevima. Pod rednim brojem 1 je djevojka Jasmina Sahačić, 17 godina, dolazi nam iz Hrvatske, točnije iz Istre. A vi malo zagrejete dlanove, dame i gospode, upravo ste zbog djevojaka večeras do posljednjeg mjesta. Evo, ja se ispričavam, prvo će nam djevojke sve izaći vani pa će nam onda jedna po jedna. Kreacije naše poznate modne kreatorice Amele Radan. Upoznajte dame, imajte svoju favoritkinju, a vi, članovi žirija, molim vas lijepo, posebna pozornost prema djevojkama. Dakle, krećemo sa djevojkom rednim brojem 1. Jasmina Sahačić, 17 godina, iz Hrvatske, iz Istre. Dajte jedan pljesak za djevojku u zelenom, pa to izgleda fatalno, molim vas.
Dakle, upoznali smo prvu damu, Jasmina Sahačić. Nakon nje, dame i gospodo, stiže vam u susret gospodična Andreja Živković. Naša Andreja iz Njemačke, ima i ona samo 17 godina. Pozdravite je, molim vas. Molim vas da nam pozdravite djevojku iz susjedne nam Italije, točnije iz Pescare, Giuliu Lauducci. 20 godina. Giulia Lauducci. Iz Italije, ravno u hrvatskom metropolu, 24-godišnja Kristina Kunštić. Kristina je očito povela jako puno navijača. Bravo za Kristinu, idemo dalje. Djevojka pod rednim brojem 5 je Ena Hodžić, 17 godina, iz Bosne i Hercegovine, from Sarajevo. Da, dragi moji, sada ćemo skoknuti ravno do Beča, ili Austrija, Liza Benhauser, 20 godina. A konačno osjećam punokrvnost publike, navijamo, idemo dalje. Djevojka pod rednim brojem 7, Micaela Orlando, 19 godina, Italija, Pescara. Dakle, bilo je to prvih 7 djevojaka od 15, drage moji. Dajte malo podrške djevojkama. Jasmina Sahačić, Andreja Živković, Giulia Lauducci, Kristina Kunštić, Ena Hodžić, Liza Benhauser i Micaela Orlando. Sada nam dolazi preostalih 8 djevojaka, ako dobro znam računati. Posjećamo da su u kreacijama modne kreatorke Amele Radan, a jedna od kolekcija brenda Air koju potpisuje Arijan Radan, kolekcija je napravljena od svile. Svaki model je slikan, rukom ostaje dosljedan punom krugu, koji od početka pečat rada te iznimnog prepoznatljivog stila. Čestitka. Dame i gospodo, krećemo dalje. Drugi dio naših djevojaka. Idemo skoknuti malo do Bosne i Hercegovine, na lijep gradić koji se zove Tuzla. 21-godišnja dama Amra Huremović. Evo nam i kao kandidatkinje djevojke iz Srbije, točnije iz Beograda. Ima 25 godina, a ime joj je, ime i prezime, Jasna Penić. Deseta dama večeras, dragi moji. Od večera sigurno neće više biti magle u Maglaju. Bosna i Hercegovina, reprezent, 19 godina, gospodična Elma Teskerečić.